Kani ketika Pati CTV. Khasiels Autonomous District Council ke HADC haga laiterik rempang kelarai ban sakot daga jingelang berkinong elam ka Khasi Students Union panekran sani ba lor ka jingtemu wanra ka sorka jelai ka surokrel hadu berniat riboy district kani ka jingshim rai ba pencengan NCM bolong UCM ka HADC ban khot ikren kerpang ya ka isu lor ka surokrel kalong adin ka jingye kendo berkinong elam ka seng kibla lej ban ya kendo ya u halor ka jingpen slem menteri ya ka surok single lane Southwest Khasiels Batalor Kasurekrel. Nakaliang Presiden jongka KSU Daniel Kriem habe keren bekilat patai kubor wong kaseng kan api ke jingtho no CM kumbaulah kulariki pakin poisha kamiet jongka jeng keren hakabede pakati kaman. Nakaliang ke KSU ko ang bakan beteng bet ya kajing persya banwan rai Kasurekrel Sherilum Khasi barulah pensyai bakajing persya banwan rai Kasurekrel kadai baka sorkar kampatla bantau ki an ki paperking bantela kam kajing wanrung ki barjala syakani ka jala. Akjo kesengi nakaliang Presiden ke KSU laong pahadu menta nakaliang ke KSU kampat penkut ya kata kajing dawa ya ka ina lain permit apa kani kejela CM man pensyai yang i halor ketega bisa bat lanu on sna ya te surok ti hakajing keren kujung im tak sengi la yo ya kajing kular no CM ba ya kani higa jing marmat ba jing penpai ke surok kemudian hang teh pemohoba kan sedang no hau kan riu kan nyu ba include ka kani ke budget pemerintah bat kumju rum ya dokumen ba ka council kala penhe ya kani ka top bisa naka arpo klur syaka arpsan klur bat nakaliang kejungi so kemenru ba diskon CM ula kular ban pentup ya kani ke skim haka budget ka bakhan riu nyo bat petri kamru haunus nami hakani ka kan riu nyo nakaliang ka railway ni nakaliang CM 8 slow ini ba masakot gawe jinyalang ban keren habade ba railway ajungwan ka railway kan ka jala kunjungi te ngiru ni sa api ta kasti ba ta meeting lanu kan kin pelong dari council tingin sala man kan kamnya Henry kumakalong hi nakaliang kujungi kung kaseng kumangi persya ya ke railway na do kipor muncwa hadu menta telor ke nongrem baga hakajela kujungi hi empat dan kita ki an ki bala mante lakam ya kujung wanrung kertap ngi mendas negeri kujungi baga de state government kaman pen state ban pentrekam man ra hi an kebanyakan gajak menriu pak kujungi de tat anda de kita ki baro bangin saya perkhan kuno menjalai hawa di Kani ketika Pati CTV.